Pomaže Bog. Dobar dan. Nalazimo se ispred Srpskog socijalnog servisa, glavne kancelarije u Sat Albansu. Servis postoji već punih 30 godina i proslavili smo 30-godišnjicu. Moram odmah na početku da naglasim nešto. Ovaj servis nije penzionersko društvo na kojem samo dođe, neko se prijavi i ovo, ili ovako ili onako. Ovaj servis ima određena pravila. Imaju dva pravca kako da budete konektovani sa servisom. Prvi je da odete kod vašeg doktora i da vas on uputi My Age Care, moja staračka briga za starije ljude, i da napravi država My Age Care, da napravi procenu, i onda radnici kojih mi imamo 5 u Srpskom socijalnom servisu i 2 kancelarije, jednu ovde glavnu i drugu u Dandenumu koja je ogranak Srpskog socijalnog servisa. Posle toga, druga opcija je, možete da postanete član Srpskog socijalnog servisa, i ja neću da kažem broj, ali ja verujem da smo mi najmnogobrojnija organizacija u Viktoriji što se tiče srpskih organizacija, i naši članovi se stalno povećavaju. Onaj ko je naš član imaće pravo da ide s nama na ekskurzije, imaće pravo da prisustvuje raznim svečanostima koje su veoma minimalno koštaju. To je $5 kontribucija na vašu kontribuciju, vaša donacija, ili da nekada su one besplatne zato što država ili druge organizacije pokrivaju sve troškove i mi nemamo pravo da naplatimo. Svaki put kada dolazite u Srpski socijalni servis, da li bilo u Dandenongu ili Sat Albansu, mora da napravite, da zakažete sastanak. U Sat Albansu ja ću vam reći šta da radite. Ovde imate brojeve, pritisnete broj 4 i mi gore otvorimo vrata, ova ovde, da vi uđete ili vas pitamo šta trebate, vi kažete to i to i mi vam otvorimo i sve drugo. U Dandenongu, koja je Dandenongu, imate broj telefona 9793 2100, imate adresu Shop 7 249 253 Lonsdale Street u Dandenong, Viktorija 3175. Za više informacija o uslugama Srpskog socijalnog servisa možete da kontaktirate jednu ili drugu kancelariju i dobit ćete sve informacije. Takođe, mi imamo i naš website na kojem kažemo šta i kako, a imamo i YouTube na kojem će biti i ovo snimljeno, tako da sve što treba imate i sve drugo. Oprostite mi ovoga hladnoga julskoga dana, 10. jula 2025. godine, meni idu suze, ali ne suze radosnice, već suze od zime i od svega. Ja se zovem Milan Polić i ja sam menadžer ovoga društva u zadnjih 30 godina. Hvala lepo.
Dobar dan ljudi, moje ime je Katarina Jović i moja mama radi u Srpski socijalni servis. Ja sam sad u Settlements office. Baš je lepo, baš je fino, kao kuća je sa ovi ljudi. Ovo community smo imali sa mnogo dugo. Ovi ljudi mnogo volu. I zato imamo bake i deke što ovde radu sa preko 70 godine. Zato oni ovaj servis mnogo volu. Zato to je njihova porodica. Pogledaj koliko slike imamo. Pogledaj, dođite. Pogledaj koliko ih imamo. Koliko se volu. Koliko su srećni. I zato vi trebate ovde da dođete. Moje ime je Aleksandra Jović i u Srpskom socijalnom servisu i saradnji radim već 5 godina. Diplomirala sam socijalni rad u Australiji, a iz Srbije donosim iskustvo diplomiranog ekonomiste. Srpski socijalni servis i saradnja kao dobronamerna i neprofitna organizacija je osnovana da pomogne ugroženim starijim licima da učestvuju u zajednici, da se osjećaju društveno uključeni kroz grupne aktivnosti koje razvijaju, održavaju i podržavaju samostalni život i društvenu interakciju. Srpski socijalni servis i saradnja nije nova organizacija i njome godinama uspešno upravljaju 10 predstavnika zajednice. Upravni odbor objedinjuje dugogodišnje iskustvo u uslugama iz oblasti rada, u zajednici, podrške, upravljanja, finansijskog planiranja i poslovne ekspertize i razvoja ove zajednice. Dobar dan i dobrodošli u kancelariju Damlenog Srpskog socijalnog servisa i saradnje. Ova kancelarija je otvorena 2005. godine i sada trenutno imamo 2 zaposlene radnice, Nadu Martin i Vesnu Babić. Hi, I'm Nada Martin. I've been working with Serbian Social Services and Support for the last 2 years and been working in the Dandenong office for the last 12 months. I work part-time. I have completed my diploma in community services about 20 years ago, and that's about it from me. Thank you. Okay. Ja sam Vesna Babić. U ovoj organizaciji bila sam volonter poslednjih 20 godina. U maju mesecu počela sam da radim jedan dan u Dandenong kancelariji.
Dan svima. Dobar dan svima, Hristos Vaskrse. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oče naš koji si na nebesi, da se sveti ime Tvoje, da priđe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb nas nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavog. Amin. Hristos groblje život daroval, Hristos vaskrese iz mrtvih, smrtio svet poprav, Hristos groblje život daroval, Hristos vaskrese iz mrtvih, smrtio svet poprav, Hristos groblje život daroval. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek. Gospode, pomoli Gospode. Hriste Bože, blagoslovi hranu, piće, sluhama svojim duhom, svojim svetim, svakta sada uvek i u vekova. Amin. Hristos Vaskrese! Živi i zdravi bili. Pomaže Bog i dobar dan. Mi nismo mogli najaviti u pozivnicama da ćemo imati nekoliko specijalnih gostiju, ali prvi od njih je njegova ekscelencija, ambasador Srbije, Rade Stefanović. I on će reći nekoliko reči. Iskoristi dve. Pa ja bi mogao i bez, verovatno, ali nema veze. Dobar dan još jednom svima, Hristos Vaskrese. Časni oče, poštovani gospodine Puvaliću, poštovana gospođo Jović, draga Aleksandra, poštovani članovi udruženja, odnosno Srpskog socijalnog servisa i saradnje. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas pozdravim sve u ime Republike Srbije, u ime ambasade Srbije u Australiji, naravno u svoje lično ime, a povodom značajnog jubileja koji evo današnjim skupom obeležavamo, odnosno 30 godina rada Srpskog socijalnog servisa i saradnje. To je za aplauz, jer takav jubilej, da kažem radni staž od 30 godina je zaista vredan svake pažnje i organizacija koja radi od 18. aprila 1995. ako se ne varam i upravo, da kažem, koja je okrenuta ka vama, ka ovoj starijoj populaciji, koja često neopravdano biva možda i zanemarena ili potisnuta u drugi plan i onda organizacije poput ove dobijaju još više u stvari na značaju. Kroz trud, kroz, da kažem, nastojanje da socijalno integrišu, uključe u društveni život da sve vas, ne samo Srbe, već i sve, da kažem, pripadnike i drugih etničkih zajednica sa prostora bivše Jugoslavije. I upravo vrednosti na kojima počiva i organizacija kao što su integritet, posvećenost, inkluzivnost, upravo su to neke vrednosti na kojima svi mi možemo da težimo i kojima svi mi treba da stremimo. Ambasada Republike Srbije imala priliku i da neposredno sarađuje sa ovom organizacijom kada smo zajednički prošle godine organizovali i obeležili upravo ovdje u Melbourneu, malo na istoku do duše, stupanje na snagu i početak primjene sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Australije. Ja sam imao prilike da posetim prostorije centra, odnosno organizaciju ove ovdje u St. Albansu, da se upoznam neposredno sa njenim radom. Republika Srbija, odnosno Srpski socijalni centar je na javnom konkursu Ministarstva spoljnih poslova uprave saradnju sa dijasporom Srbije u regionu prošle godine dobila sredstva na javnom konkursu koji je namenjen sufinansiranju projekata koji svojim značajem doprinose vezi i jačanju veza matične države Srbije i pripadnika srpskog naroda u inostranstvu, odnosno dijaspore, kako to volimo da kažemo. Žao mi je što tada, odnosno pošto su ta sredstva bila namenjena upravo obeležavanju Dana državnosti, Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije, tog prilikom, nažalost, nisam mogao da budem zbog drugih obaveza sa vama, ali evo danas sam tu da vam, da kažem, u stvari da se zahvalim prvoj organizaciji, svim zaposlenima, sadašnjim i bivšim, svim članovima, prethodnim rukovodstvima, sadašnjim, na velikom trudu i zalaganju ovih proteklih 30 godina, da vam poželim mnogo uspeha u radu
u narednom periodu, da imate još mnogo ovakvog značajnih jubileja. Svako dobro i srećno. Ja ću još dopuniti ambasadora da mu kažem da se mi u ime Srpskog socijalnog servisa i cele srpske zajednice zahvaljujemo za financiranje Dana državnosti koji je održan u Franciku, u crkvi Svete Trojice, gde je prisustvovalo 217 ljudi. Ja ću pročitati malu biografiju o Srpskom socijalnom servisu. Srpski socijalni servis i saradnja osnovan je 18. aprila 1995. godine i financiran je od strane zdravlja Savezne vlade Viktorije. Pre 10 godina počelo je financiranje federalne vlade. Šta to znači? To znači da se mi poboljšavamo i da dobijamo više para i sve drugo. Vidjet ćete u financijskom izveštaju, mi prelazimo $450.000 godišnje. Imamo 5 radnika i to ćete najverovatnije stati. Ministarstvu zdravlja preko Savezne vlade program Commonwealtha za podršku kod kuće ili drugim rečima Commonwealth Home Support program. Pre 18. aprila 1995. godine pokretači i osnivanje Srpskog socijalnog servisa oni u zapadnom predelu bili su upokojeni Lazar Nedeljković, koji je bio prvi predsjednik ove organizacije. Bio je prvi srpski predsjednik, a posljednjih 12 godina naš predsjednik Dragutin Ivanović je teško bolestan. Jutros me zvao i kaže, voleo bi, drage moje Milane, da dođem, ali zbog mojih zdravstvenih problema ja to ne mogu da uradim. Te davne 1995. godine Milan Polić je radio u informativnom centru za doseljenike. To bi drugim rečima rekao Migrant Resource Center ovde u Walfride Street. Posle toga radim kao referent za zapošljavanje u Fuckraju i tadašnji predsjednik Lazar Nedeljković me obaveštava da negativne struje vode Srpski socijalni servis u pogrešnom pravcu i u aprilu 2000. godine raspisuju konkurs kako bi se, kada je bivši radnik dao ostavku, te ja podnosim molbu i postajem koordinator Srpskog socijalnog servisa. Radim 3 dana i sada radim 3 dana. Radio sam nekada i 4 i 5. Sad ću reći kada. Posle 3 meseca radim 4 dana. A posle 6 meseci radim puno radno vreme. Posle napisanoga projekat Srpske zajednice u Zapadnom Pregrađu država financira i dobijam puno radno vreme. Jedini sam radnik. Naša organizacija je osnovana da pomaže ugroženim licima da učestvuje u zajednici, da osjećaju društvenu uključenost kod grupne aktivnosti, individualne aktivnosti, socijalnu podršku kao i razvoj, održavanja i podržavanja samostalne životne i društvene interakcije. Jedno da zapamtite, ja sam ga ovdje potpisao i napisao velikim slovima i podvukao crnima. Mi nismo penzionersko društvo. Mnogi kažu, idi kod Milana u penzionersko društvo. Od osnivanja 1995. godine imamo jednu kancelariju sa sedištem u St. Albansu. Od 2005. godine otvaramo i drugu kancelariju u Dandenovu. Na zahtev državne vlade daje se tenda ili da hoće da otvori kancelariju drugu u Dandenovu, daje se Migrant Resource Center ili informativni centar za doseljenike u Dandenovu, podnosi tenda i Srpsko dobrotvorno društvo. Ja, pravo da vam kažem, nisam bio voljan za tu drugu organizaciju, ona mi nije trebala, ja sam bio u neku ruku princ u St. Albansu, sve mi je lepo išlo. I ja sam rekao, rekli su mi, Milane, moraš da podneseš molbu. Ja sam podnao molbu, na sreću ili nesreću dobili smo
i kancelariju u Dandenogu koja isto tako uspešno radi kao i ovaj Sat Albansu. Srpski socijalni servis nije organizacija, nije mala organizacija, ne dugogodišnji uspešni rad upravlja 10 predstavnika srpske zajednice. Upravni odbor obavlja dugogodišnje iskustvo sa uslugom rada i zajedničke podrške upravlja računovodstva, financijskog i poslovne eksperti zajednice. Ovde mora da naglasim nešto. Ima i onih koji rade protiv, neću da ih imenujem, iako smo im možda pomogli, ima i onih koji bi hteli da zatvore ili koji hteli da nas sabotiraju, ali njihovi zadaci su neuspešni. Mi znamo odakle vetar duva, šta se dešava, ali nećemo više da ih spominjemo jer oni nisu ni verni. Naši volonteri igraju vitalnu ulogu u funkcionisanju organizacije. Oni neumorno bilo kao volonteri socijalne podrške ili volonteri u kancelariji podržavaju zaposlene, ispunjavaju potrebe za brigom klijenata. Ko ispunjava uslove za naše usluge? Osoba mora da bude starija od 65 godina, srpskoga porekla ili iz druge zajednice bivše zemlje Australije. Na primjer, može da bude Ukrajinac, može da bude Mađar, može da bude druge nacije, ali da je rođen i da je usko vezan sa srpskom zajednicom. Jer nema kome. Ako mu je muž bio Srbin i ona je bila, onda mi takve ljude ne odbacujemo. Ako živite u zapadnim istočnim predgrađima, preporučujem da preko MyAge u starosti ili MyAge prijavite se njima. Oni prave procenu, a posle toga mi pravimo po procenu i odlučujemo da li ćemo nekoga primiti ili nećemo. Mi svaki dan imamo, da ne preteram, po 5-6 uputa. I imamo trenutno oko 130 klijenata, imamo preko 30 volontera kojima se ja veoma zahvaljujem i koji su uvek voljni da nas pomognu. Još jednom svima koji podržavaju ovu organizaciju, mi se zahvaljujemo na veliku čast, veliko hvala. Dana Gospodnjega, 24. aprila 2025. godine u Sat Albansu, Milan Polić, direktor. Hvala. Ja moram da najavim još nekoliko gostiju kojima se ja veoma zahvaljujem. Sa moje desne strane sedi protojerej Staofor Dragoljub Drajopantović, koji je naš ispovednik i koji je čovek u penziji i voli da radi sa zajednicom i radi s nama. Pored njega je njegova ekscelencija, ambasador, to već znate, Rade Stefanović, a pored njega je Kris Marković. Oni koji ne znaju ko je Kris je dugogodišnji novinar i pisao mnoge članke, tako da imamo brdo članaka u našoj arhivi i u našim kancelarijama. Kris trenutno radi Srbije Vođe. Za SBS. Kris radi za SBS, specijalna broadcasting služba, kako bi rekli u tome. Veliko hvala svima. Ali ja posebno hoću da se zahvalim njegove ekscelenciji, ambasadoru Srbije, Radetu Stefanoviću. Na jednom sastanku Kispara, ja sam rekao, ja ću da te pohvalim, ali prvo moram da vidim kako ti radiš. On stigne i da ode i u Novi Zeland, i ovde, i onda, i sve drugo. Jer oni prethodni nikada nisu to uradili. Ja mogu slobodno da kažem. Neki su samo pitali, čak ja sam im rekao da ja nešto pomažem, neke uverenja da dajem, i jedan me izveo iz kancelarije u Sat Albansu i rekao, Milana, nemoj to da radiš. Ja ga pitam, zašto nemoj to da radiš? Kaže, to je nama ekstra money, to nam je ekstra pare,
to nam je kao neki bakar. I ja više nisam radio. Ovaj čovjek nikada nije tražio ništa. A kod svih je otišao Srba, kad god je mogao, kaže da je mogao 15. februara, bio bi došao kod mene. Za one koji su bili u Brancviku, znaju kako je bilo, 217 ljudi mi smo imali i mi to možemo da kažemo sa ponosom. Ima neka nešto, mislim, Ne, samo da vas pozdravim i da vam čestitamo jubilej. Proto je blagoslovio. Još jednom, hvala vam što ste došli u ovakvome broju. Rekao sam da mi imamo toliko članova, rekao sam da mi imamo volontera, ali mi smo jedina organizacija u Viktoriji koja ima preko 200 članova. Preko 200 članova. Mi ne branimo da bude neko član. Kaže, pa ja mogu da budem član, mogu da dolazim kod vas. Ne, ti možeš da ideš na ekskurziju, ti možeš ovo, mi imamo pravila pisane i sve drugo. Mi ne kršimo pravila. Ja, čuli ste sami, ja radim 3 dana i smanjivam moje radno vreme da bi Aleksandar radi 5 dana, Mila radi 4 dana. Kome odgovara šta ja mu toliko i dam i tako je radim. Ja imam 72 godine, uskoro koliko još fali i ja hoću da se pobudim. Hvala vam. Novi članovi upravnog odbora, Dragutin Ivanović, Slobodan Garunović, Sandra Vera Auk, Arpad Kovač, Marina Jovović, Desanka Grbić, Tonka Balog, Radmila Ivković, Branko Jović i Radovan Plajić. Ljudi koji će nas voditi sljedećih 12 ili više mjeseci. Puno vam hvala. Bez vas ova organizacija ne bi mogla.
imamo mali znak pažnje i poklon svima, eto, kao znak velikog hvala na vaš dugogodišnji rad. Evo, prvo ću uručiti našem najmlađem volonteru Katarini Jović. Neki volonteri su sa nama već 30 godina od osnivanja organizacije. Puno vam hvala, među najstarijima i Radovan Pajić. Izvolite, puno hvala. Tonka Balov, od 94. Izvolite, Tonka, i puno vam hvala. Samo da se ne isprlja gospodin. Palo je u šlag, samo ne, palo je ovde od korte, samo da se ne isprlja. Radmila Ivković. Hvala. Šta si dobila? Vesna Babić. Da vidimo što si dobila. Zagorka Salapura. Mile Majkić. Puno hvala. Hvala vama, puno. Nema problema. Arpad Kovač. Mira Obradović. Osmeh za Lis Mičević. Jelena Rondić. Blagica Barac. Draga Nikolić. Još jednom veliko vam hvala i budite uz nas još jednom. Ajde,